Ki prangut ki MLA na po gajala Manipur ki padai na kanhun jai menreu naga hapo kana gajala kelapan pau jing persya jing dawa banyo ka jing sensyarno bala ka jong ka breru ka jing dawa jong ki sipongut ki MLA na ka jai breru ku ki zo jong gajala Manipur. Ki prangut ki MLA weu de MLA Schmidt kat baki par kidai na ka parti NPF bat NPP ki pelaya kersan lang bat ka BJP ka parti ka bailam ni ka sarkar ka pasensyar hapo gajala Manipur. Ini ki prangut ki MLA naga kila soiru ya dorkas bala pa syaw metri rang badu jukari unaran ramodi haka pratrik nailar. Ini ki prangut ki kentup lang ya ki saw pangut ki nang tau ain hapo ke jela Manipur. Ki bala pa ya dorkas syaw metri rang badu jukari haka dorkas syaw metri rang badu jukari India unaran ramodi. Ini ki saw pangut ki MLA ki pakambun ki dei ki meitei. Kilapan pau bagi jindawa jong ki kuki ya ka jing sensyar bala ka jong ka dei ka bamla sate berpedang bat ka bam dan nongrem. Hakan aga jing pia banyo ala jong ka jing sensyar la ka syanru daga ITLF ban aga jai benriu kuki. Susu ha ka dorkas lap taru ia mentirang badu jungkari ban wengno ia kenhun supaya Assam Rifle na po ka jela Manipur ban rapat dagi bor para jung surkar pedeng harengkat ki pulit jung jela ban singai na jing ma ka jing senam ka pedang ia pedeng hapo ka thai. Dai ban wengno ru ia ka suspension of operation SOO kabala dep ban yete bergitu gubden menta ban penkengi kendon mardor. Lakon noru bagi saw pongut ki MLA ki lakam bakal dan gajing dan benta ki beriu banabar nadu ki tiar siat ki kuli hapo ke jela. Nalor kini gajing dawala dawaru badai ban penklaing ki Autonomous District Council ADC ban pentri kamru ya ka NRC bersedang no gajing friend so.